MSD ba to sang year ang actually muito kari asa muito narmia amo ranchio chini T20 ba one day tournament chuli tong bisi sen aro bo sang ranchio tongo engke sang ang pura team khane phaijak engke bobu bini time besin time milika mane class A class khai thangata engke bo gym khai tongo engke sang gym khane phayo engke sini dol rok chin teammates rok jotono gym khai dong ke boni bo paithang no sana thanga ke kaisa 1-2 set tong khona ke bo khlai dong khlai ne paikha ke tar bikhe ang thanga hapka ang kisal adino leidia mane 5-10 minute sang soika ke pura gym sabsoi no gym chu bong jakta ke chin gym to obviously gan rok solio kok salayo pura hoi halang dong sangka kita mo tinta masuk kasang gan rok salak dehin sakata sini masa professional player no mon samne he mon logo bonai di sabto ke nai he ke bota bo basa jak ke tarbo ke bin pai khe tarbo ke chin serok thangine saka ke biya ek photo ke tarbo ke photo rokha ke angbo thangi saka ke biya ek photo rokha roman pore ke kok rok san thanga he si ta kok sayan rok gym khai phai gym khaji काम के जिम खाइदी नरं काम खाइदी नरं काम खाइ पाइने आनिबो काम पाइखा आमो थांका ताम कक साना अलो सालाया न ताइमा ब्रो बा मैच चिनि क्लाइनि न के सालाया न हिनि बो असमै पाइ थांका असनो इंटरेक्शन तै अस कुनु आम करे Manisangkar Murasing hengkai Tripura hastena karai India harogo bahanya sini jagi thangka thangnai 2019 biso Ranji Trophy Lala Amarnath ni je trophy wo nung kaisa award mangka abo kaisa India team ni coach Rahul Dravid ni yaktui hai kaisa trophy mama bai nung bahai nini bekharok bahai matongka bahai feeling khaikya hai manai de manai bahai nini wansung one song to actually kahamno ang feel khai dong je is quarter award ta mane Tripura chini je jada cricket thangnai brong ni aron hoite ke bo maya ko kang no first ke amo kisa proud feel khayo tarpor ke tai 1920 o to ani Ranji Trophy season one kaham thangka amon bagi ang khage tong je manano hine কিন্তু কোভিড নি বাকি কিসা লিডং খা তো ঠিক আছে লিডং খাই কে 3-4 বছর হলো যে মানমানি আবট আবো 1920 aro je nung performance khaika cricket thungka ajora rogo nono gobang ko khlai guide nai coach rok bomai khlai mane samung khaina nangkha omhai kaisa trophy nana ni ba performance khaina thangta no না एक्चुअली प्रथमत ट्रफी नि बागै तो आं सामिया जे जों टीम बाहायके थांनाय बा निजेनि परफॉर्मेंस बाहायके कामके खलायनाय बा बाहायके टीम पाइनाय आमसे जों चिंता खायसो आ सीजन माने साना थाखाय के ऑफ सीजन हयतनो जे ऑफ सीजन हयतनो किसा प्रिपारेशन जों नामानि तारपर केताय individual to tongo no kisa misa je ang tam khaike sanai tam khaike saya tarpor ketai practice bum tike khaikai ke ang improve khaine amte am to tongo no tarpor ketai coach sini local coach bu tongo tai bari no coach bu tongo ke brok ba kisa kok saine je jesik je input man mani brok no hoite tam khaike improve hong nai tai kisa amo juto kisi milino team effort milino juto kisi milino amo angkha dita nung Ranji Trophy ni kaisa omhai award mamani ya golo Tripura hastewo CM hundi Tripura ni CM hundi ba kabang ma NGO hundi kotor borok nini post khaikya nono borom ya pharka obo hai kaisa step nung kaisa ya krisaka nini na harmong do taibo kotoma tongko taibo buskango tongko o kisisa musuk jera sokoi ma wa asaka brom rizagi tongha tab suk jera nini bukha bahai matong abo to kisa sana thangai kisa brok rekha abo to ani sana thangai ke je kaisa award marmani through te ne brok rekha inke abo ang onek proud feel khayo je CM thong ba jara organization thong brok je rumani ano borong rumani amo ang kaham no feel khai dongo taksu ponto sana thangai ke ta to ibu to kisa आसे क्वार्टर स्टेप या माने मोटामुटी ठीक ठाक स्टेप नो इनके तारपर खेताय जदि आं आईपीएल बा इंडिया ए बा इंडिया थांका इनके आमो अनेक
आन बागै अनेक कटर जिनिस बा स्टेट नि बागै अनेक कटर जिनिस इनके आमनो ट्राई खाइ दङ ताव बो जे this year बो काहाम के थांनानै ट्राई खाइ दङ तीन टीम काहाम थाङै दङ इनके रिनो होते जे परफॉर्मेंस आंनाय जे आम तो ऑलरेडी काउंट खाइने इनके ताव एवार्ड बो मां खाइ इनके बुइ बिकिसा सिबाय खा जे है इसराय थाङै दङ इमति स्टेट नि होते तारपर खेताय बनो बो नाय मानो हिनै तो आमनो जस्ट आमो सलि दङ ता नों खरकसा क्रिकेट नि नासिगि नायखांखांखाय ऑलराउंडर नोंनो सिनि जागो ऑलराउंडर ने अवार्ड मांखानों अमहाय क्रिकेट हापारो फाइमानि जागावो चेरानि सिमिति नोनो साबो अ हापारो तुबुखा बा नों साक दो सकं बा बुमा बुफा द नोनो अ हापारो तुबु बमहाय निनि हिस्टोरी किसा साना थाखाय इनके तो आनी बुमा बुफानो माने को सिनी नगो जुतो स्पोर्ट्स नि कल्चर न किसा गोबां न आगेन होइते न जे साना थाखाय इनके बाबू को स्पोर्ट्स थंगो माने बो जे स्पोर्ट्स थांनानै आमो जुतन थंगो इनके यार न होइते न इंस्पिरेशन ता जे आं क्रिकेट थांनाय बा आं आगेन सिमिनो क्रिकेट न अनेक लाइक खायो जे जेफोर न होइते आं सिका जे क्रिकेट तामो जिनिस आमने आफर न होइते आं माने क्रिकेट न लाइक खायका तारबे आगेन होइते न सेरेन सिमिनो प्लेनिंग जे आं क्रिकेट न थांनाय परवर्ती कालो परवर्ती समय तामंगना आमुखे तो साइमिया किन्तु क्रिकेट थांना हिनि ना खागै दं माने आगेन सिमेन चेरेन सिमेनो जे आनी बाबुनो साका आमनो साका जे आं क्रिकेट थांना एमटी यो तामके खाइमनाय इनके ब्रक आगरतला फाइने एनएसआरसीसी हिनि काइसा कोचिंग सेंटर दंगो सरकारी कोचिंग सेंटर आरो ब्रक एडमिशन खाइरका इनके आरो न होइते सिनि आरो दुइजन कोच दंगो सामुल दास रजत कान्ति सेन हिनि ब्रक होइते आं सोलोंखाटा माने ब्रक आसम कोच दं माने इनके ब्रक होइते न जा जेसे सोलों माने आसक सारारि होइते सोलोंखाटा ब्रक नि लाइबो पहिले फार्स्ट क्रिकेट बॉल रोमानी फार्स्ट बैट रोमानी बहुत जोरानसिम स्टार्टिंग का बमाहाय बैट बमाहाय बॉल निसिम त नों सुरु खाइ फाइमानी आमो पारा रगो तो अनेक आगो सेरेनसिम सिनि दारा हिंतों कागा हिंतों जुतो माने सिन काजन न जुतो संग थांलायो आगो नखलाव थांलायो इनके आरो न होइते न टेनिस बॉल तेन छाइमे आगे ताम रबर ड्यूस बॉल हिनि तंग ना आमबाय थांलायका इनके बैट तो संग को साना थांगे बुफांनि सैनो थांगो आमबाय इनके बैट रक ताफ्रो को बसगों आबो साइमिया इनके संग पारने होइते बैट सैनो थांलायो इनके सिन जेसे सिन फैमिली दं ने किसा फैमिली किसा कोतर न इनके ता संग जुतो किसो एकलगे जुतो थांलाय के पारनि आबो नखलाव थांलाय माने आरो न होइते स्टार्ट खाटा पारनि मुंग्रो बो नखला रग माने बो इया रग किसा यार सान थांगे तो मुइतो क्रे आसक सेरे थांमानि बा हिंगे पारा हिंगे तो आं पतिसरी दंगो पतिसरी मुरासिं पारा हिं दंगो आजागो दंगो आगे ताव आं आगरतला दंगो कामी के बजाका कामी अंक मुरासिं पारा हिं दंगो कामी अब बिचर पतिसरी दिगी पतिसरी उनता माने को अब ता माने मुरासिं पारा हिं हिंगे आं आरो न होइते फाइने ताव आगरतला मुतो आगरतला दंगता निनि जे क्रिकेट ने हापारो नंगो स्टार्टिंग बसकां टाइप थानाय जतन पुइतो खायो क्रिकेट थुंथानो बाया हंदि किचिंग हंदि कोच हंदि बसुक जरा तैनो तापसुक जरा गाइडलाइन रोय सामंग थेपाय दं बा बसकांनि परफॉर्मेंस ने बगे गाइडलाइन साना थांगे गाइडलाइन तो ऑब्वियसली निजिनि एसोसिएशन क्रिकेट एसोसिएशन ने होइते दंगो न जे आरो जरा कोच फाइने ब्रन होइते जों गाइड मानु हिंगे दाय ट्रेनर ओं थं फिजियो ओं थं जेसे दे सपोर्टिंग स्टाफ हिमानि ब्रन होइते न जुतो किसनो कम्बाइन खाय को जों खरoksa हिंगे तारबो आरो न होइते अनेक किसो माने इनपुट मानु जे नों ताम खायके इमप्रूव होंनाय बुजागा थांगाके इमप्रूव होंनाय इनके जदि आजागा थांगे जदि थांगा इनके नि क्रिकेट इमप्रूव होंनाय जे अंगिया दे आमो साव हिंगे ताबो रिदिमान सा हिन दङ बो इंडिया टीम नि अनेक कदर प्लेयार हिंगे बो चिन टीम दङ 2 बছর देरा थांगि दङ बो के बिनारो न बोसं अनेक इनपुट मानु जे नों ताम खायके जानाय ताम खायके साया आमते जुतो किसुन ता जे जरा कोच फाइने बा चिन लोकल कोच ओं थं जे ब्रक साव जे नों इबो इमप्रूव खायगा इनके सावानो बा आमो किसा फील खायो जे न थांगा इनके किसा रेस रख खायगा इनके आपरो चिंता खायगा किसा खागय दे अच्छा बो सामानि किसा चिंता खायगा ना एमति खायगा इनके सानो साया अब जस्ट नाइनै माने स्टेप नाइन चेसा खायता इनके आरो न होइते जदि काहामों थं हाइमों थं जुतन काहाम हाइमे जुतन दङ इनके आरो न होइते किसा ना खायके अन फ्यूचर बगे साना इनके आं आपनो नावनि आगौता ताबो जों
cricket o sung nasigi nai kangkai Tripura wo especially Tripura sung nasigi nai kangkai Tripura ni cricket ni situation rok bumhai choli tong tabo mane kuno jungjal rok do tong ba kuno kaisa problem face ro do khai bumhai cricket cricket to tabo sana thang ke sini senior dol ba buri rong ni dol bro kaham thangi tong sana thang bro kaham thangi tong ke cha junior level o under 19 hindi under 23 hindi bro kita struggle khai tong tangi struggle khai tong abu to asak saimias de tang senior level thagi tong ke asak mane bro ngaro thangi nei sungja ga ba tangi struggle khai tong abu sungja ga mane trai rak katal thangna phage kisa struggle khai ni tar ke 1 2 bosor thanga ke amo thikongi thango hebone sing tabo senior level hindi ba buri rok ni senior level hindi sang kaham thangi tongo ke association hoitebo onek support kaham hame to tongo no jaga no kintu association hoitebo support khai tongo sono je no kaham thang de sang obviously sang onek help khanya ba help khanya nango no player ni bagi si association hinke borok help khai hinke onek kisu diginu mane player ni bagi sawita hinke tawk sawin tongo norok serengnan thangtano ba aro je practice khaijani ba onek kisu khaijani thangtano facility rokla bhai thik mote norok nangmani mote ama herok rizak ki tom hapa facility to something no doubt facility to onek kaham no ri tong je kono state o je cricket creating wise thangna thanga ke facility sakang nai ne je facility so provide khai tong so to facilities sana thanga ke India o cricket no kaham onek kaham facilities ru ang je sik je simani taibu sports ria bang asuk saimia asuk mane jajai khai bunai jiga ang saimia kintu cricket ang je sik simani je cricket onek facility kaham no sono je sing je nangmani bujaga thang practice khaini sing mane state ni bare thang sing practice khainya inke sang khela ni sekang suppose rom sing tak Bangalore fan nong khatera dunong fan ar fan nong khasang jodi aro chini tournament tongo inke avni 20 din 15 दिन से कंसंग थांगी प्रैक्टिस खायो इनके एसोसिएशन को आमो अनेक किसु सुनो प्रोवाइड खायो बा आम खाइना बनांगो गेसन सागा इनके ब्रॉक नारोगो जे अच्छा प्लेयर साइड दंखा ब्रॉक न जदि रह खाइके टीम अब पायानो बा डेभलप खायानो आम सिन्दा खाइ जुतो किसिनो आम सिन्दा खाइ ब्रॉक रै दंटा nono khoroksa tiprasa ngai bela je proud feel khayo nang khoroksa tiprasa rong talent bo musuka jora nukjagai khayo nang bo khoroksa ma keno nukjagai phaikya cricket team o sung Tripura no nasigi nai kangkai tiprasa ro ne bukhau kisa kiri laimani hai tabrom de khoroksa tiprasa ngai aro thungmani do kaham thangka kaisa haste ba tai kaisa jaga tai kaisa thangtano nono information jagya ba tiprasa kubun bongso khlai omke khaklai man ro kuno face ro waspan ti do angkha ba nini laibo o jaga thana dong mane ang khobor maliya ano rohliya omahai rokta tiprasa ro kisa sinamu sungani amti ang taksu bon to amti face khaya ko tahimale ang 2003 4 ne hoite cricket thangi tong mane national level thangi tong under 15 thangka under 17 under 19 talboke under 23 thangka ek season talboke ro trophy thangi tong senior level thangi tong taksu bon to amti ang bai ang yakho ke jotisto je association ro onek support khayo je jar kaham thangnai brong support khayo je saran thangi ke brok no ko cam rok imti rong hai ke anero mail phai ke brong ro mail phai ba anero call phai ke brong ro call phai ke brong no sau je imti jaga cam tongo India cam ong kha ba je kuno pace bowling cam ong kha je kuno batting cam ong kha brok sau sagai ke ano roho tahi mane abo taksu ta amti face khaya ko kevin mukri ko taksu to kuno face khaya ko amti tabo lukorok sinamu songkhong ne main sinamu songkhong mane India ha kotor ni nang bobo state ba bobo thayo nang nini laibu je cricket thung tong boro ma thungai kya tai kaisa hangang kai India ha kotor no karibo kubun desh robo ti ro ma thungai kya abo kisa India o to santhang ke juto state no je jaga o kotor state ba mane international stadium tong ajago to thungpai khana tahima chini Ranji trophy juto ajago no klayo mane India team ni khela national team ni khela kare hinga ke sang amo domestic ni Ranji trophy amo higher game hini khago hinge juto no international stadium ni khela klayo chini bobo kisa bumu bu to almost something juto je state represent khai je state BCCI no represent khai ba cricket thung
almost juto state nu thanga ta sana thanga ke jesi India o jesi state to mani juto jagan thangi thangka aro international stadium ong thong angya thong juto jagan thangi thangi kha kintu tao sana thangi bu jaga thang manne ro khake na jesi state to mani ba jesi organization যেমন সার্ভিসেস হিন্দি রেলওয়ে হিন্দি ব্রক কাইসা অর্গানাইজেশন বা আবো ব্রং আরো থাঙ্গি থাঙ্গি খা মানে আমতিতা ha kotor ni baira mane Indian বাইরে থাঙ্গি আং তা ক্লাস ফিউ ইয়ার্স দেরা মানে UK ও থাঙ্গি থাঙ্গি দংইও UK ও থাঙ্গি থাং মানে মাইনর কাউন্ট্রি থাঙ্গি দङ ক্লাব লিগ আর ক্লাব লিগ থাঙ্গি দङ লাস্ট 2-3 বছর দেরা আর আমনি বাইরে তাই আসং UK ও থাঙ্গি India ha o thungmano karai kubun desh o thungi tano environment ro feeling ro bomahai aruni poribesh ro kisa পরিবেশ তো কিছু ডিফারেন্ট নো মানে ব্রং আরো কিছু ওয়েদার বো ডিফারেন্ট চিনে তো কতম ব্রং আর কাসাং হিংগে তারপরে খেতে ব্রং কালচার চিনে কালচার মিলিয়া আসলে ডিফারেন্স তাই তো friendly মাহল তো তঙ্গনো ফ্রেন্ডলি যত বাই কক্সানি যত বাই আমখানি ক্রিকেট তো যত জাগানো অলমোস্ট সেম হিংগে ব্রং আর শুধু কালচার সিমি ডিফারেন্ট ব্রক আং যেসে যে নুং মানে 2-3 বছর যে ব্রক ফ্যামিলি নো টাইম রো বা टाइम आंखे फैमिली बाय दंगो इमति दंगो तारपे खेताय क्रिकेट नो संग जेसक सीरियस ना ब्रो गासक सीरियस ना या जे क्रिकेट नो कैसा गेम हिनि खाको संग तो आसक आमति हिनि खागा संग तो क्रिकेट माने सिनि आम प्रोफेशन सिनि फ्यूचर इबो ब्रो आमति हिनि खागा जे क्रिकेट थंका माने थिंका ठीक आसे आंताय आनि अन जिनिस दंगो आमति हिनि खागो जों तो जस्ट फोकस क्रिकेट माने क्रिकेट नो जेमन आन थाने आं क्रिकेट थंका माने क्रिकेट थंका ताय अन कासे जगन फोकस ब्रोनि आमति या माने ब्रोनि किसा हाते एखाइता आमतिता माने ता कैसे बताऊं इमतिता के आमतिता India थांनाय वर्ल्ड कप दो खूब गाहाम परफॉर्मेंस खायखा बुसकांगो निनि वान सकमु इंडिया टीमो थानानि इंडिया टीमो थंनानि बागै जो तो त्रिपुरा हास्टेनि लोकरगो निन थानिनि नासिकजा जों नुखा चेराय फांनिसिम टीवी रो क्रिकेट रो नायनाय फायलाय माने फियाबा दिनै मणिशंकर मुरासिं तलक तलक आगय दङ जत खुलुमलायो सुरिलायो नों खरकसा इंडिया टीमो थांथों इंडिया टीमो थानानि हिंखांखाय नों बमहाय तै खलायनो नांखो बाहाय निनि स्टेप रो स्टेप को जे जों ता रनजय बिथांनि दंना आरो परफॉर्मेंस जेसे काम खायमान आसुक साव इनके ताय ट्राई जे ताबो फर्स्ट ट्राई तो IPL थांनानि IPL बाइके थांना बाइके आं तेव काम खायने IPL चांस मानाय आम फर्स्ट टारगेट आन ताबो आन पूरे IPL काम थांगे तारपरे के इंडिया टीम ब्रो इंडिया सिलेक्ट खायके खाया आम ब्रोनि पेपर ता आन फर्स्ट मेन टारगेट हिंके ता रनजी ट्रॉफी काम थांनाय तारपरे के IPL बाइके चांस मानिने आरो काम थांनाय बा मैच थांगे बाइके आं डेभलप खायने आसो न आनी ता इंडिया टीमो थांनाय थिंगे आबो तो सिलेक्टर साइमने किंतु आनी मेन फोकस आं खताबो सान थांगे रनजी ट्रॉफी जे आनी स्टेट न होते रिप्रेजेंट खायने आं आरो काम थांनानै बुनि स्टेट बाय काम के थांनानै तारपरे के ताय IPL थांनानै जे बाइके आं IPL थांनानै बाइके आं T20 वन डे स्ट्रोक डेभलप खायने ते डेभलप खायने IPL थांनानै आबो मेन ता टारगेट इ लास्ट 2-3 बছर दे आबो टारगेट नानै परफॉर्मेंस गाहाम नांगौ नैता कोखंगै गोबां लुकुरक कायसे खेलाफोर थंदि कायसे जेसमान गेम थंदि नार्भास कायसे दङ ताब्रम इंडिया टीम रगो जों खेला रं नायखांगा लाख बरक दर्शक नायो आ जागोन नों खेला थङै दङयो निनि थानिबो कोनो नार्भास रगा माहेर प्रेक्टिस नि बखाख्रै जत दरि मपं थागाना किसे मिसा हम तो सान थांगे जेसेमन थंदि नों 100 ता 200 ता 300 ता मैच थंदि हायबो नों कताल मैच नि आरो किसा नार्भास दंनाय नों किसा बखा दुग लैने जेफन नों बॉलिंग खाय दं बैटिंग खाय दं स्पेशल बैटिंग खाय दं फ्राव नों बखा कलैने न ओमहे कायसे मानैखा मा थंगिने हिनि चिंता तो दङ न जे आं थांगिनाय इ टीम बाय थंनाय ताम खाय आम तो हरो किसा चिंता नाय बा तुदे बा आसुगै दल रग कक साय दं हांगे किसा आम चिंता नाय न सं गे आम तो नों जेसेबन मैच थंनि आम दंनाय न प्रेसार दंनाय नि न बर जे नों गाहाम थंगि दं हांगे तो प्रेसार आलादा हामिया थंगि दं हांगे ते प्रेसार जे नों हामिया थंगि दं नों बाद फान क्लायना दं टीमनि बारे फान थान दं गे आम किसा प्रेसार दंनाय नों आं अंथं जेकुन बलक जेकुनु स्पोर्ट्स थंगि दं किसा प्रेसार आंनाय न आबो नों फुटबल फान थंदि बा जेकुनु गेम थंदि आरो थांगि किसा प्रेसार आंनाय न आबो दंनाय न आम तो दंनाय
India no sung nasing ke India timo sans mana ni belai kotin belai kutu arun bisingo Tripura ka kaisa Sikkim rajyo North East ni bisingo kisa saido omahai Sikkim rajyo ba omahai kaisa sak nangya ba performance ka ham khai tongphano IPL hairogo nung mana tongmane maya ma omahai ro kono ajaga kono beda bed ba omahai kaisa feeling ro do bhai na apo to tongai no obviously santhang ke chang onek chikon channel ro ka koro channel to santhang mane sini state of onek chikon nge cricketing wise there cricketing dik dia bu sini state onek nglogo develop moni ba sang match pai thong match drong thong mane sang onek nglogo nge amun bagi kisa sang jara cricket thangnai ang phanong di ba an junior rok phano ba an login phanong pura kisa chance rok mane ni kisa buikha ko atai bo Tripura ni bo performance kaham khai jebon ang san thang angke 2019 no kaham no performance ke abon bagin ano award rejago kintu arno hoite ang kono country phano India rok phano represent khai kono sujog malia tang male nai khai ke stats nai khai ke onek anse kom performance khai ro bro bo on state ni bro semi final quarter final thangun bagi bro India ro go chance mano kintu angke mane sing quarter final rok thangya mane ma payan bagi kwang match payan bagi qualify khain bagi sing ma thingya ke abun bagi kisa ajago kisa setback tongono sini small state hinge sing cricketing abo dik dia busung onek kisa onek kwang no kulukja kintu aste aste jodi develop khaigenge ba next generation jodi develop khaigenge sing ko develop khai klai hange next generation chance manani tongo hinge tau bui last 2-3 বছর ধরে বই সাই তং ত্রিপুরা অনেক ডেভেলপ খাইকা ক্রিকেট দিক দিয়া তাবো বরক নি আর নি সিলেক্ট বা প্লেয়ার অনেক কিছু নামে নি সাও আমতে রকিনি খানাওতা কিন্তু আং যেফ্রো জেসিক যে লাস্ট 5-6 বছর ধরে আং পারফরম্যান্স খাইতং তাকস পর্যন্ত কোনো এমতি ইন্ডিয়া রক থাংনানি বা যে কোনো সিরিজ রক থাংনান ফান চান্স মায়াকো কিন্তু আনসি যারা কম পারফরম্যান্স খাইনে রক বরক চান্স মানো আমতিতা তাবো ত্রিপুরা ও সং নাসিনাই খানকাই ফুটবল स्टुडियाम रक आसुंग गोबां माखा स्नामजागो सुदु त्रिपुरानो कारे एडिसि जाग्राबो एस्ट्रोस्टा फुटबल रखनै स्नामजागो फियाबा क्रिकेट निजिनि हावनो निजिनि देशनो मुसुका डेभलप बुङै दङो फियाबा क्रिकेटनि स्टुडियाम रक नुगियान हनै मानसन कामी हिन्दिया को हन्दी केन्तु तिप्रासरो ने टेलेन्ट आमसुका गोबां क्रिकेट बहायनो बेलाय गोरों दङो नों हाइ खलायै ताबो नों बाहाय वानसक क्रिकेट न ताइसे डेभलप खायनानि निनि परे ताइ नेक्स्ट जेनेरेशन चेरे रक बाहायनो फायै जाते इंडिया टीम राव चान्स मानातै क्रिकेट स्टुडियाम राव स्नामजांनानै दोनां ताइ प्लास क्रिकेट रकनो डेभलप खायनानि थाखाय हापां राव ताइसे नजर खायनो दोनां बं हाइ फिल्म क्रिकेट एक्चुअली क्रिकेट स्टेडियाम स्नामनान तो अनेक टफ जब सान थाखाय के अनेक रां नांगौ आरो माने सिनि तावक सिनि स्टेडियाम काइसा इंटरनेशनल स्टेडियाम मुइ दङ 4-5 बोसोर देरा चलिन दङ आंबो कमप्लीटिंग याखो इनके पारा रगो खाइने हिपानो बा सिनि एडिसि एरिया रगो खाइने हिपानो किसा टफ फुटबल के द खाइमानो फुटबल के आस रां रक नांगिया हिनि सामनो रां नांफानो बुसक नांनाय आबो तो आं एक्जेक्टली अमाउंट साइमिया किन्तु आसक नांगिया क्रिकेट सो इनके क्रिकेट नो सामना इनके अनेक मेंटेनेंस नांगो फुटबल इनके आसक मेंटेनेंस नांगिया क्रिकेट हिंके नों पिच नामैनो आबो मेंटेनेंस खायदि आरो बागै बरक नांनाय नों इनके बरक नांमोन परेखे नों आरो नायन बागै जे ताम खाया अनेक माने जिनिस दङ हिंके ताव फुटबल हिंके तो आसक नों बल रखा एस्ट्रोटा मारका जों टीम बागै थांलायका माने आमोखे किसा फुटबल हिंके किसा इजी किन्तु क्रिकेट हिंके किसा माने नायन बागै बरक करै हिंके पारा रगो फुटबल बो कोच नांगो इनके क्रिकेट बो कोच नांगो किन्तु हाइपानो जे विकेट रक पिच रक जे तंमाने आमरक नायख्राय खायनो बागै बरक नांगो आमोखे बरक कम ताव बुरनो होइते तु बुनाय बा एडिसि एरियाव जदि जों माने एकाडेमिस फन खायगा इनके बुरनो होइते तु बुनाय बुरनो होइते कोच तु बुनाय आबरबो किसा सिना नांगो बा तु खायके जे नों डेभलप थानाय आबो कोनो ग्यारान्टी करै किन्तु ओइसिनि कामिरगो जे टेनिस बल दहन टेनिस बल आबो बाय थंमाने बेट बहायना आलादा नरक जे थंमाने आलादा आबो बसु फेलाय बाहाय साना थाङे तो फेरो माने अनेक टान फेरो ताक नों टेनिस बेट नाना थाङे गाहाम क्वालिटी टेनिस बेट नाना थाङे 3-4 हजार बेसी 5,000 होंगना 5,000 आबो बायरेनि इंडियानि बायरेनि फायगेंके 5,000 होंगना केसिनि ताक जों जे डिस बल नि बेट थांमाने आबो
সান থাকা ইনকে তো প্রাইস তো অনেক হাই বংখা মানে তাক সান থাকা ইনকে নং এ গ্রেড ni bed নানা থাকা ইনকে 50-60,000 তো মিনিমাম aboni sakabo dong जोंखे जों थांमानि जुदि सापोज रम दे ताव आं तो SF बाय स्पॉन्सर खाजागि दं ब्रो आं बेट रहो जरा स्पॉन्सर करे जरा पाइ थमो मिनिमम नंग जदि बेट पाइन थागा इनके आफ्टर डिस्काउंट रोय 30-35,000 इनके नंग थांमनाय इनके नंग aboni तोला ना खाइके जरा एज लेवल थंगि दं अंडर 16 अंडर 19 रक थंगि दं ब्रो किसा 20-25,000 नि बिसिंगो ब्रो पायो इनके नंग amount busa different inge nang football inge kisa nang juta paidi football to tong football ta asuk damngya damni bu tongo inge football juta bu damni tongo haibone sang manage khaimano soli mano inge cricket o khe mane abo taw asuk dambari rekha sang soli me taw nang kisa financial dik dia jodi kisa strong nge inge kisa cricket thangnane ekটু mane kisa tough no ओ पारावा 100-200 दामरनि बेट पायै बा बल पायै थंलाय माने आ थंलाय मुंनि रोंमुं बाय नरक जेताबा आसु दामनि बा इंडिया टीमनि अमाहाय कायसा लाइनआव थं दं आ बुसु फेलाय आबो 100-200 টাকাनि তো তাক মানলিয়া আবো তো সান থাঙ্গা তাক মানলিয়া নো কিন্তু थंमानि नायदि थंमानि हिंके नों 100-200 अंथं बा 1000 টাকার बेट नि बाय थंमानि नि टैलेंट जदि नि आरो टैलेंट टाका हिंके नों ओ आबो 40-50,000 थंगैबो नों आमथि नंनाय बा आरनसे नों इमप्रुव न खायने नों जे जदि ताव क्रिकेट आसाराय गाहाम थंगि दंखा बो सेम आ 100 टाका बेट निबो आमथिखिन थंनाय 1000 बायबो आमथिन थंनाय बा 40,000 दामनि बेट बायबो आमथिन थंनाय किन्तु टैलेंट टांहांगे बा आमथिखिन थंनाय आरो कोनो डिफरेंस करे जस्ट मेंटालिटी किसा डिफरेंट नंनाय जेताव आं स्टेट न रिप्रेजेंट खाइ दङ बा आं ताबो क्वार्टर लेवल थंगि दङ मेंटालिटी किसा डिफरेंट नंनाय ताइ नों जदिও आरो थाङै दल रगबाय थंका बाजि रगबान थंका बा कायसा टेनिस टुर्नामेन्ट थंका आबा आलादा मेंटालिटी नंनाय बा जों ताव जों जे टुर्नामेन्ट थंगि दं बा रन ट्रफि रग थंका आरो किसा मेंटालिटी डिफरेंट आसंनो डिफरेंट नंनाय ताइ कोनो माने बिनि क्लास बा बिनि टैलेंट बा बिनि बथंमानि बाहायखो थंगि फेगास रायनो होय आमो कोनो डिफरेंस इंगिया नों इमप्रुव सियांनाय आबनो नों तलाव थांया इमप्रुव सियांनाय ताइ कायसा कखंखाय ताबो नों हाय खलाय तिप्रासा सोरङै दंनाय नों हायगा सोरङ दंनाय नों हायगा थं दंनाय बुसु दं ताबो तिरो दं आमले आं काउन्टले खायसिगा दंगना किन्तु कम बेसि तो एकजना दुइजना कायसा लेभेल रगबा अंडर 23 नि मासा मांगनाय अंडर 19 नि मासा मांगनाय अंडर 16 नि मासा मांगनाय सिम बरक अनेक कम थं क्रिकेट न तां हिमालय सिम बरक थांना माने सान थांगे रां रंनि सिनबो रां रंनि प्रब्लेम न हायबनो जों थंगै तारबखे फेमिलि होते सापोर्ट मानते जों आबो किसा रां न बासिरिने बा थंमानि रां मानिने मेनेज खायने जों माने चलिने तारबखे आम खायगा तारबखे सिन बरन आरो सान थांगे रां र किसा समस्या दं किसा प्रब्लेम दं न इनके किसा क्रिकेट रक थांनानि आमुनो किसा टाप ता हायबनो आं साव जे सिन बरक जेसे क्रिकेट थांनाय आसंनो माने सिन स्टेट डेभलप खायने नों सिन बरक सान थांगे क्रिकेट रक थांमाने आं नसनगे पार रग टेनिस बल बाय तो थांनाय दङ न किन्तु डिउस बाय थांनानि आं सान थांगे एकजन दुइजन अनेक कम माने नंना दाय नुसनुगिया आं गनि साइमानो सिन बरक कजन थं किन्तु आं माने आं आनि बखानि कक सान थांगे जे सिन बरक थांना नांगौ सिन बरक अनेक टैलेंट दङ माने पार रग फान नों टेनिस रग थांगा नों फान नंगानो किन्तु सिम बरक थंगिया फाइनेंशियल दिग दिया किसा आमनो बागै थंगिया किन्तु आं साव जे थंदि क्रिकेट थंगायके अनेक फ्यूचर डेभलप माने फ्यूचर अनेक काहामनाय क्रिकेट थंगायके नों द खरकसा ऑलराउंडर बल खितार माने नों आबो हंगाय निनि बम हाई बॉलिंग स्पिनर दं आरो पेसबॉल आं पेसबॉल खायदा पेसबॉल आबो हंगा बम हाई पेसबॉल हिंके ताव कताल बोलो खायो कसाम बोलो खायो आं स्टार्टिंग आव खायो फास्ट बॉलर ता फास्ट बॉलर दिने बुसुरो स्पीड रंग हाईएस्ट स्पीड काउंट तो आसो सान थांगे स्पीड असं थंगमान रग स्पीडोमीटर कस करे तंखाइके 125-130 आसो रंग नाय आबनि बेसि खाइन आसो आबनि बेसि आं नगियाखौ आनि 125-130 तो अंगनाय मिनिमम अंगनाय बल खितारमा जागबो
technique ro onek kisu use to khaina ba technique to tongo no nang abo kaisa natural process to tongo no sarai simi nang bhai ke khitari tong ang tak sarai simi amtikin khitari tong hinke abon hoide nang develop khaina hinke ta coach tong coach no sanai ni biomechanics sanai je imti khage hinke ni injuries komung nai amti rok to sauno amni bo coaching manjang no sang hinke nang asa step by step jodi nang thangna thangka hinke no coaching nai no nang ta state ne hoite thangdi ba nang jodi state of kaham khai ke nang national level thangnai eko India camp rogo thangnai ke aro onek coach tongo jara specifically bowling coach batting coach ini tongo wicket keeping coach ini tongo fielding coach ini tongo borok no alada khe no phorongnai ke nang aron hoite seng kai ke kom se kom amo jodi nang 1.5 bosor 2 bosor nang continuous khai ke ni amti body area khanye tarke action amti ong thangnai ke natural to tongo no juto kisun natural tongo no tang natural jodi nang thanga ke jodi injury rong khai ke ni tangi injury rong program sawo to juto kisun amti tongta coach specific coach tongo juto no nang ball khita thano kaise match so record khaimani kabang wicket mangkha musuran rikha ama hai species nang under 19 no kaisa ang 8 wicket mangkhana 40-50 run rei nai abo record amo tongo hinge ta kaisa Ranji Trophy ni senior level ni wo tongo 7 wicket mangkhana 2-3 bar no 2 bar 3 bar mangkhana kaisa team ni sipai ritu tik khaika 7 wicket mangkha hinge ta ibu 30-40 run rei 7 wicket mangkha am tong highest run khaimani ke run hinge ang 150 khaika am khuto Ranji Trophy no 150 khaija hinge o ko imti club league logo sana thang engke ba under 16 school meet logo sana thang 192 khajak tongo club league to 200 bu khajak tongo engke tai under 19 logo asung 150 rok tongo no engke kintu national sana thang engke Ranji Trophy ni count khangke 150 haisani score ta cricket thangna mu sungnai rok tomung no coach nai serengna ni nang haike je serengna ni habar thanan ke boro admission ngai bahai ke serengna bo jaga chance manai bahai sana thang ke tau ADC area o chini ADC area to tong amwang asuk saime ang asuk research khaya ko inke jodi nang agartala phainai thangnai inke jara ponan bagi agartala phaido inke agartala phaini nang thangnai inke yang phasing onek kisi center tongo inke nang jodi tau center si inke association thangi singman bu jaga center tong cricket association sin post office omni wa tripura cricket association ni tongo aro thangi nei aron borok bai malai khange ba office manager barni senior ono sangka inke bu jaga academies tong bu jaga center tong academies to kare center bu jaga tong aro thangi singka inke borok no guide khairo no je ni no kandaro imtim tong ba a jaga imtim no thangi khlaimano amti ta admission bai ke nanai nai amti paithak no thanglasinai Tripura hostel sung tabo kabang kok nong joi tongmani sini tiprasa sikla rok norok khai khlai je thungya kari ba time no loss khai life no loss khai suhi yo la yo draksa la yo potri pot jungjal bai future khaksa loss tong tui o jorawo lukurok no nong bom hai kok kasana musung nini phasing te salan thang ge to abato sung nugo no juto paper dik dia ba digital media dia phano sung nugo je sin borok serok ba sin borok phang thong borok borok phang thong ba je kono je imti hai khaiman to sayan no salan thang ni future kari no iro nang jodi waisa jodi nang nasa jatiyo jinis na khain ke nang abo use to ngi thangai ke ni life says no salan thang ke ang abno sawo je nang pornan loge sports rok je kono sports football ong thong cricket ong thong ba athletics ong thong je kono sports thong kai ke ni kaisa mentality imti ong je nang sports ang je basically ang no sai tong je sports thong ga nang ni onodi ge ni am thangya bokrok thangya je ang imti khanan ba on jaga thang imti khanya imti mane bokrok thangya ang an experience ba ang sai tong ta je nang jodi পড়াশোনা খাইনি লগে লগে নং স্পোর্টস বু যদি থংকা ইনকে নিনি স্পোর্টস যদি নং হামজা খাইকে নিনি পুরা ফোকাস স্পোর্টস দিগুনো তংনাই পড়াশোনা বো তং স্পোর্টস দিগুনো তংনাই ইকে আং আবনো সানা থাং সিন চার রং যে নং নাইদি বাহাইকে নিনি স্কোপ মান ফুটবল ong thong cricket ong thong athletics ong thong ni jahai bahaike scope man nang je jaga kaham khai a jaga no thangani chesa khaidi je nang inti rok thangai to kun future kari sana thangai kun future kari nini boma bufano nang amo khai tongo inge tai
nang jodi emti kaisa profession jodi choose khaina khain ke ni future ka hamnai family future ka hamnai ka ang sana thang sin borong no basically sin borong no sana thang nang bai ke scope mane abo nang tiklai di ba ni buma fa ba ni guardian no saine nang sports tiklai na nai di je ang ibo like khayo ba on dik dia on profession tong je imo like khayo ang imo like khain ibo try khaina di fail ang khain ke hamya manaya hamya mani to thangla nang jodi try khaina khain ke fail ang khain ke ni education to tongai no nang ar thangi focus khai di ngen nang jodi ta kaisa ni profession ta ngen nang jodi ar success ang ke education plus am success ang ni future onek kahmui thangnai to am sana thang je nang amti rogo thangai nai ni challenge chimi nang nadi nang tam khaiman banin family by discuss ang ni nang tam khainai khaya am nai nei kam ke life katung nan jesa khai di ba emti rogo thangai to kono life sikari sana thangai to paitha kante paitha na thangka tai kaisa question tong robi thangka ms dhoni hai ka india ne cool captain hanjago buri hindi sala hindi joton bakhona habjak dhoni hinkai nono nukha bobai pus khaija photo pujak ro abo bopro malai mani tai ms dhoni mai tam koksa lage kokro to ms dibe to sang year ang actually muito kari asak muito narmia amo ranchi o chini T20 ba one day tournament chuli tong besi sen aro bo sang ranchi o tongo engke sang ang pura team khaina phaija engke bobu bini time besin time milikha mane class khai thangata engke bo gym khai tongo engke sang gym khaina phayo engke sini dol rok chin teammates rok jotono gym khai dong ke boni bo paithang no sana thanga ke kaisa 1-2 set tong khona ke bo khlai dong khlai ne paikha ke tar ke ang thanga hapka ang kisal adino ledia mane 5-10 minute sang soika ke pura gym sabsoi no gym chu bong jakta ke ang sin gym to obviously gan rok solio kok salayo pura khoi halang dong sanga ke tamo tinta masuk kasang gan rok salak de hin sakata sini masa professional player no mon samne he mon logo bonai di sabtong ke nai hen ke bota boba sajak ke tarbo ke bin pai ke tarbo ke chin serok thangine saga ke biya ek photo ke tarbo ke photo rokha ke angbo thangi saga ke biya ek photo rokha roman pore ke kogrok san thanga hasi ta kok sayan rok gym khai phai gym khaji kam ke gym khaidi nrong kam khai di nrong kam khai paine ani ba kam pai kha amo thangka tam kok sana olo salaya no taima bro ba match chini klani no ke salaya no hini bo asome pai thangata asono interaction tai asak kono am kare ya tini zoraman bai no bela hambai